abantu yithi Mthwakazi Khanda River President Xoli. Thina esikulelayo sisizwe sikaMthwakazi umhlaba. Ngenxa yokuthi uma ungenamhlaba kufana nokuthi awusimuntu. Thina singumthwakazi nomhlaba. Vele izimpi lezi ezivukayo umhlaba wonke lezi ngabe kubangwa umhlaba ngoba kunabantu abasebenzisa ama-powers abo ne-government ukuthi bahlukumeze abanye abantu, bancindezele abanye abantu, babathathele umhlaba wabo besebenzisa i-system, besebenzisa ukuprotectwa i-government. Thina singumthwakazi esikulelayo nawo sinama-border wethu kodwa angasibhenefithi. Thina singumthwakazi sine-Beitbridge border eku-Limpopo River eyasayinwa ngo-1887 nguMzilikazi uNobhengula. Wasosiba nebhoda yethu yeBotswana iRamakhwebane eyasayinwa ngo-1888 yiKing uNobhengula. Sibe nebhoda yethu yeZambia uZambezi River eyasayinwa ngo-1888 njalo yiKing yethu uNobhengula. Sibe le eyinkinga le iZimbabwe, ibhoda yeZimbabwe iDimyathi River eyasayinwa 1891 yiKing uNobhengula. Abayi-recognize le ngoba bayisihlanganisa besenzela ukuthi basithothele umnotho wethu. Masithi siyayilwela sifuna le ibhoda le, kungani ukuthi thina sebesibizwa ngama-tribalist ekubeni thina silwela ibhoda le? Nazi umhlaba wonke uyayi-recognize, umhlaba wonke uyayi-recognize le lithini ngayo lingumhlaba le uMnyathi River yasayinwa 1891 njengalawa amanye amabhoda. Kodwa masithi siyayilwela ibhoda yethu le lithi sisibiza ukuthi singama-tribalist ngoba umhlaba wethu sasihlanganisa besitontela ama-minerals wethu womthwakazi ngoba sinegolide, ithimba, i-coal, everything sinayo yabihlanganiswa iMashonaland le ibhoda le ihlukanisa iMashonaland namaThebeleland ukuthi sasiyimaThebeleland vele sizimele sisodwa, siyisizwe, siyination sisodwa. iMashonaland nayo isizwe esizimele sodwa le bahlanganisa bona ngenjongo yokuzoncindezela thina. Namhlanje abantu bakithi bagcwele emazweni ngenxa yale inkinga yasukela la ukuhlanganiswa kwezinto ezimbili iMashonaland nemaThebeleland. Abantu bakithi namhlanje bagcwele emazweni, bayafa bafela emazweni, bawu-enjoy umhlaba wabo ngoba umhlaba wabo bawuthathelwa ngokuhlanganiswa. Baqeda basithathela amandla, basithathela imisebenzi, basithathela everything, basibulala nge-ground, besibulalela umhlaba wethu lo ukuthi singatholi umhlaba. Ngisho namhlanje siyabulawa, sibulalela umhlaba wethu. Masithi uyakhuluma uyabulawa, masithi uyakhuluma basitshela ukuthi sizonyamalaliswa. Thina angeke sikuthule manje, sithi viva President Mkhosi Moyo, viva ngokusifundisa, ngokusivula amehlo ngoba besivalekile. Thina ngisho nasesikoleni ihistory besiyifundiswa, ihistory yakhona besifundisa kumchimurenga zange basifundisa ngale bhoda, azange sayifundiswa ngale ibhoda ngoba le njani bayakwazi ihistory yeqiniso, imbali yeqiniso emele umthwakazi ezosibhenefitha thina siyisizwe sakwamthwakazi. Yikho sithi abantu bakithi Mthwakazi phakamanini silwela le ibhoda le esehlukanisayo from Mashonaland sisizimele sodwa singumthwakazi. Vuka Mthwakazi, vuka abantu yithi Mthwakazi. Angeke sesabe ukukhuluma thina sizokhuluma nakanjani, sizokulwela ongokwethu umhlaba wethu.